Alright, reka nanone mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba IBENDERA TV. Nizere ko meze neza, ikaze ku IBENDERA TV makuru yo kuri uyu munsi. Turi kwa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka w'ibihumbi 2026. Nitwa Umukada, niba amaze kugera hano nyemerere dusangire aya makuru. Namakuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ingabo za Kinshasa zagabye ibitero bikomeye ku barwanyi b'umutwe wa M23 zitwika ibirindiro byabo. Inkuru turaza kuyinjiramo ku buryo burambuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze guteguza ko zigiye kongera gufatira u Rwanda ibihano. Nukubera iyihe mpamvu? Ingingo nyamukuru zimaze gushyirwa ahagaragara turazirebera hamwe ku buryo burambuye. Turaza kugaruka kandi ku gitero kidasanzwe cyateye ni igitero gikomeye cyane mu ngabo z'Uburundi, ni igitero kidasanzwe. Turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye. Hanyuma kandi Uburundi bwongeye kohereza ingabo nyinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Inzara iravuza ubuhuha mu gisirikare cy'u Burundi, turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Hanyuma muri aya makuru turaza gusoreza mu gihugu cya Burkina Faso. Igihugu cya Burkina Faso kimaze guca burundu umubano wacyo n'igihugu cy'Ubufaransa. Nshuti bakunzi ba IBENDERA TV, rero ngizo ingingo z'ingenzi amakuru yacu kuri aya masaha agiye kwitsa no kwibandaho. Hanyuma rero mwese mbahaye ikaze, nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Niba wamaze kugera hano nongera ko kwibutsa ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nitwa Umukada, mbahaye ikaze mwese. Mukanya gato reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, duhise twinjira twihuta cyane rero dukubita tubangura muri aya makuru yo kuri uyu wa gatandatu. Mwese abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda namaze kubahaye ikaze, abaherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika namwe nabahaye ikaze. Ubwo ndavuga abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Buganda, abari Tanzania, abari Kenya, abari Zambia, Sudani na Malawi n'ahandi. Mbahaye ikaze abantu muherereye kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari muri Canada, abari muri Australia n'ahandi. Mwese rero munyemerere twinjirane muri aya makuru, tuyahere muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ingabo za Kinshasa zateye abarwanyi b'umutwe wa M23 zitwika ibirindiro byabo. Ni Mirwano yongeye kubura mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru, aho umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 uvuga ko ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa zagabye ibitero mu birindiro byabo ndetse no mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi. Nk'uko Alliance Fleuve Congo M23 ibitangaza kuva ku wa gatanu ni ku munsi w'ejo tariki 26 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 kugeza kuri uyu wa gatandatu tariki 27, ingabo za leta ya Kinshasa zagabye ibitero bikomeye ku mirongo y'urugamba cyane cyane mu bice bitandukanye byo muri Masisi. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 bwana Lawrence Kanyuka ku rubuga rwe rwa X yavuze ko ibitero byibasiye ibice birimo Ruki, Kasenyi, Nyakigano, Cayi na Gasake ahabereye imirwano ikomeye cyane.
Amakuru kandi haturuka muri bice aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo batwitse bimwe mu birindiro bya Alliance Fleuve Congo 23 byari biri muri kiriya gice. Alliance Fleuve Congo 23 kandi ivuga ko ibitero byakoreshejweho indege zitagira abapilote zizwi nka drone, ikavuga ko byagize ingaruka ku baturage basanzwe barimo abishwe, abakomeretse ndetse n'abavuye mu byabo bagahunga kubera umutekano muke. Uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 kandi wavuze ko ku munsi w'ejo habaye ibindi bitero bikomeye mu bice bya Bibwe, Nyabikeri, Ronga na Rwanyeri, aho bashinja ingabo za leta ya Congo n'abafatanyabikorwa bazo gusenya no gusahura imitungo myinshi y'abaturage. Ku rundi ruhande ibintu bikaba bikomeje kugaragara, uruhande rwa leta ya Kinshasa rwo abaruciye bararumira kugeza na n'ubu nta kintu bari batangaza kuri ibi ngibi bamaze gushinjwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje kumera nabi, gukomera no kugorana. Alliance Fleuve Congo 23 kandi irongera kwibutsa yuko yamagana ibi bitero cyane cyane byibasira abaturage b'abasivile, hanyuma kandi gakomeza guhamya ko izakomeza kurinda abaturage b'abasivile b'abanyekongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ibintu bikaba byongeye guhinduka no gukomera rero, nayo mpamvu mbabwira yuko dukomeje n'aya makuru twerekeje no kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kuburira u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iteguza ibindi bihano bikomeye cyane. Niba wamaze kugera hano, nyemerera nongere nkwibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Ubwo birumvikana like yawe ndayikeneye, ndetse niba aribwo bwa mbere ugeze hano ndagusaba ngo nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gukaza umurego mu gusaba u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington, ziburira ko kutubahiriza ibyo impande zombi ziyemeje bishobora gutuma hafatwa ibindi bihano kuri ibi bihugu. Ibi byatangajwe ku munsi w'ejo kuwa gatanu, abitangazwa n'umujyanama wihariye wa perezida wa Amerika ushinzwe Afurika yitwa Masadi Burosi, ubwo yagezaga ijambo ku kanama gashinzwe amahoro n'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Nibwo uyu mugabo yaje gutangaza aya magambo. Ni ijambo yavuze inyuma y'umwaka umwe amasezerano ya Washington agamije guhagarika amakimbirane amaze imyaka myinshi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda yashyizweho umukono n'ibihugu byombi. Burosi yavuze ko impande zombi zitarubahiriza ibyo ziyemeje, agaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo itarabasha gusenya umutwe wa FDLR mu gihe u Rwanda narwo rutaravanaho ingamba z'ubwirinzi ndetse ngo ruhagarike gufasha abarwanyi ba M23. Bwana Burosi mu magambo ye yagize ati: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ntiyashoboye gusenya FDLR mu duce igenzura. U Rwanda ntirwacyuye ingabo zarwo kandi ntirwahagaritse inkunga ruha M23. Uku gutinda ni kukiri uko kwihanganirwa. Yakomeje atanga umuburo ukomeye avuga ko kutagira icyo ukora cyangwa kubangamira ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano bizakurikirwa n'izindi ngamba zo kubiryozwa.
mu rwego rwo kugaragaza ko Amerika ikomeje gushyira igitutu ku mpande zombi. Bwana Burosi yibukije ko muri Werurwe muri uyu mwaka turimo 2026 hafashwe ibihano byafatiwe bamwe mu bagize ingabo z'u Rwanda kubera ibyo Amerika yise gutera inkunga M23. Yongeyeho ko ku wa kane hatangajwe ibihano bishya byafatiwe abantu n'inzego zikekwaho kugira uruhare mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu mugabo akaba yasabye impande zombi kureka gushakira umuti w'ikibazo mu ntambara, ahubwo zikiyemeza gushyira mu bikorwa inzira z'amahoro zemeranyijweho. Yagize ati ubutumwa bwacu burasobanutse, nimureke inzira ishobora guteza intambara, mwiyemeze byuzuye kandi bidatinze gushyira mu bikorwa gahunda z'amahoro mwemeranyijweho. Raporo y'urwego rwigenga rukurikirana kandi rugasesengura uko amasezerano y'amahoro muri Afurika ashyirwa mu bikorwa ruzwi nka Barometer of Peace Agreement in Africa yasohoye ku munsi w'ejo ku wa gatanu. Raporo ivuga ko nyuma y'umwaka ari amasezerano yasinywe kuri ubu ishyirwa mu bikorwa yayo rikiri hasi, aho bivugwa yuko n'ubundi ngo impande zombi zikwiriye kongeramo imbaraga. Iyi raporo ivuga ko muri rusange amasezerano amaze gushyirwa mu bikorwa ku kigero cya 35% gusa, ndetse ikagaragaza ko mu minsi 30 ijyanye n'amasezerano ya Washington yariteganyijwe 3 yonyine ariyo yarangiye burundu. No kuvuga mu mirimo 30 yari ijyanye n'aya masezerano. Iyi ngiyi ikaba n'ubundi ngo ikomeje kudindira mu gihe imirimo 8 itaratangirwa, mu gihe indi iri mu byiciro bitandukanye byishyirwa mu bikorwa. Ku rwego rw'ibihugu rero, raporo iyi ngiyi tubabwira igaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imaze gushyira mu bikorwa 31.7% by'ibyo yiyemeje, mu gihe u Rwanda ngo rugeze kuri 30.6% by'ibyo rwiyemeje. Ni mu gihe abahuza mpuzamahanga barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe bo bageze ku kigero cya 53.5%, bakaba ari nabo bafite intambwe iruta y'abandi bose barebwa n'iki kibazo mu kwesa imihigo. Umwanditsi mukuru wa raporo y'ingiyi rero ni ukuvuga iyi Barometer ya Afrika yitwa Dr. Roger Claude Riwanga, avuga ko bimaze gukorwa byibanze cyane ku nzego z'ubuyobozi, akaba ari bwo rero ngo byibanze kuri izi nzego z'ubuyobozi no gushyira inzego z'ubufatanye, ariko ngo ikibazo nyamukuru cy'umutekano kugeza ubu ngubu ngo kiracyakomeje kugorana. Uyu yaburiye ko hatabayeho intambwe zifatika mu rwego rw'umutekano aya masezerano azahinduka ubukerarugendo bwa diplomasi butazagira umusaruro ugaragara ku buzima bw'abaturage. Aho niho rero ngo uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihera isaba ko abari muri izi impande zombi bakwiriye gushyiramo agatege, bitabe byo ngo hakaba harimo gutegurwa ibindi bihano. Riwanja asobanura ko ikibazo gikomeye kiri mu masezerano ari uko atasobanuye neza uburyo hazagenzurwa uko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa. Raporo kandi igaragaza ko kuva amasezerano yasinywa imirwano hagati ya M23 na FARDC yarakomeje muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse intambara yifashisha za drone ikaba ikomeje gufata indi ntera muri iyi ntambara. Dukomeje n'aya makuru, ariko nyemereye nanone nkongera kukwibutsa turi mu makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Wamaze kugera hano nkorere like, uraza kuba ukoze. Niba ari bwo bwa mbere uhageze nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane.
ni igitero kidasanzwe cyateye ahitwa Ikiborogo, kirakomeye, kikaba ari igitero cyateje ubwoba bwinshi aha muri Puezero. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko mu masaha ya kare yo ku munsi w'ejo hamenyekanye amakuru yuko hari igitero gikomeye cyagabwe hifashishijwe drone zitaramenyekana aho zaturutse, kikagabwa ku birindiro bizwi nka Puezero, ahasanzwe hakorerwa ibikorwa by'ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nk'uko amakuru aturuka muri aka gace abivuga, icyo gitero ngo cyasize impagarara n'akababaro mu ngabo zari ziri muri ibyo birindiro, aho bivugwa ko hari abasirikare benshi bishwe abandi bagakomereka, nubwo umubare nyawo w'abahaguye cyangwa bahakomerekeye ukiri amayobera kugeza ubu ngubu. Abaturage n'abakurikiranira hafi ibibera muri aka gace batangaza ko habaye umutekano muke ukomeye uherekejwe n'urusaku rw'amasasu n'akavuyo kenshi mu birindiro byagabweho iki gitero. Gusa kugeza na n'ubu ntiharashyirwa hanze itangazo ryemewe n'ingabo z'u Burundi cyangwa za FARDC ryemeza cyangwa isobanura neza uko ibi byagenze n'igihombo byateje. Ibi bibaye mu gihe hari hamaze kuvugwa ikindi gitero nk'iki bivuga ko cyagabwe ku ntangiriro z'iki cyumweru, kikaba nacyo cyaragabwe ahangaha kigahitana abasirikare b'u Burundi bagera kuri 5 barimo n'umusirikare ufite ipeti rya majoro, ariko nacyo ntikigeze gitangazwa kubera ko igisirikare cy'u Burundi cyabigize ibanga. Kugeza ubu ntiharamenyekana neza rero aho izi drone zagabye ibitero simusiganga zaturutse cyangwa waba yabigizemo uruhare, ariko amakuru yakomeje gukwirakwira hirya no hino aragaragaza ko iki gitero cyateje igihombo gikomeye ku ngabo ziri muri ako gace. Puezero ni agace gaherereye hafi y'umujyi wa Minembwe, ariko mu rwego rw'ubuyobozi kabarirwa muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho aka gace gaherereye ku rubibi ruhuza teritwari ya Fizi na Mwenga, ndetse kaba kegereye cyane santere ya Minembwe. Kakaba rero nako gakomeje kuvugwamo umutekano muke wa hato na hato. Igihugu cy'u Burundi cyongeye kohereza ingabo nyinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turi gukubita tubangura muri aya makuru. Niba wageze hano nyemerere nongere nkwibutse ko nyene like yawe ndaza gukenera na subscribe yawe kuri wewe mushyashya ugeze hano ari ubwa mbere. Hanyuma mu gihe amahanga akomeje gusaba impande zose zihanganye mu ntambara yo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no gushakira umuti ikibazo binyuze mu biganiro bya politike, haracyagaragara ibikorwa bishobora kurushaho gukaza umwuka mubi mu karere ka Minembwe no mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'inama yahuje Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, amakuru atandukanye aravuga ko u Burundi bwongeye kwiyemeza kohereza andi magana y'abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Y'intambwe ije mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje gufata indi ntera, bikaba byandatumye imiryango myinshi ihunga ndetse n'umutekano w'abaturage ukarushaho kuzamba. Kugeza ubu abasesenguzi batandukanye baragaragaza ko amagambo amaze iminsi atangazwa n'abayobozi bamwe bo mu karere ashobora kurushaho gukongeza amakimbirane ashingiye ku moko, cyane cyane mu gace kamaze imyaka myinshi karangwa n'amakimbirane. Barasaba ko abayobozi bakwiye gukoresha imvugo zubaka amahoro aho gukoresha amagambo akomeye cyane. Bikaba bivugwa rero ko ingabo z'u Burundi zamaze kudeployingwa n'ubundi mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo kugeza ubu hatagaragazwa umubare nyawo w'abadeployinzwe, ariko abaturage b'abasivile baravuga yuko bongeye kubona imodoka nyinshi cyane z'igisirikare cy'u Burundi zongera gucicikana muri bice n'ubundi zigana muri bice byerekeza cyangwa se byegereye Minembwe, zipakiye abasirikare benshi
menshi n'ibikoresho byinshi bya gisirikare. Kugeza ubu tuvugana ariko turavuga aya makuru yuko Burundi bwongeye kudeployinga ingabo nyinshi mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko ku rundi ruhande ingabo z'iki gihugu ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo inzara iravuza ubuhuha. Nshuti bakunzi eba Ibendera TV, umuryango utegamuye kuri leta wa Fokode watangaje ko abasirikare b'u Burundi bari mu butumwa bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica MINUSCA bahangayikishijwe nuko bavuga ko bamaze amezi menshi badahembwa. Uyu muryango uvuga ko abasirikare b'u Burundi boherejwe muri MINUSCA bamaze amezi 11 badahembwa. Uyu muryango uvuga kandi ko bamwe muri aba basirikare babajije umuryango w'abibumbye ni impamvu imishahara yabo itabageraho, basubizwa ko amafaranga yagenewe imishahara yabo yakomeje koherezwa ku gihe. Fokode ivuga ko ibi byatumye hibazwa aho ayo mafaranga yaba yararigitiye, isaba ko habaho ibisobanuro ku micungire y'aya mafaranga. Uyu muryango unavuga ko abasirikare b'u Burundi bari mu bikorwa bya gisirikare mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabo abavuga ko bamaze amezi 8 badahembwa, ibintu bavuga ko byatumye imibereho yabo irushaho kuzambagatana. Uyu muryango wa Fokode ukomeza avuga ko ikibazo cy'imishahara kidakora ku basirikare gusa, ko ahubwo hari naho gikora no ku bakozi bashya ba leta, abarimu, abakozi ba anagesa n'abaturage bavuga ko bamaze igihe kirekire badahembwa cyangwa batarishyurwa amafaranga bavuga ko baberewemo imyenda. Uyu muryango uvuga ko ibi bibazo biri mu bimenyetso by'uko ubukungu bw'u Burundi bukomeje guhura n'ingorane zikomeye cyane. Urasaba rero ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi gutanga ibisobanuro no gushakira umuti ibi bibazo. Kugeza ubu leta y'u Burundi ntiragira icyo itangaza. Dukomeje n'aya makuru rero, Burkina Faso yaciye burundu umubano wa diplomasi n'Ubufaransa. Leta ya Burkina Faso ku munsi w'ejo kuwa gatanu yatangaje ko yaciye burundu umubano wa diplomasi n'Ubufaransa mbere yuko icyo igihugu gifashe icyemezo gitangira no kubahirizwa. Mu itangazo ryasohowe kuri televiziyo y'igihugu, guverinoma ya Burkina Faso yavuze ko iki cyemezo cyafashwe nyuma y'isuzuma yimbitse y'umubano wari usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Yavuze ko ibisabwa kugira ngo habeho umubano ushingiye ku bwubahane, icyizere hagati y'impande zombi, kutivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu no kubaha ubusugire bw'igihugu bitakiriho. Burkina Faso yanashinje Ubufaransa gukomeza ibikorwa ivuga ko bibangamiye inyungu zayo, ndetse inavuga ko bushyigikiye imitwe y'iterabwoba n'indi miyoboro ihungabanya umutekano. Ubufaransa bwakunze guhakana ibyo birego mu bihe byose byashize. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero munyemerere mbashimire, ubundi twerekeze ku musozo w'aya makuru. Mwakoze cyane kubana natwe, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo.